live za 3, 2, 1. Dobrodošli svi ljubitelji lakrosa i oni koji će za to ostati. Dobrodošli u 4. epizodu Face Offa, podcasta koji se bavi lakrosom. Ja sam Vladimir. A ja sam Aleksandar. I počet ćemo emisiju kao i svaki put, a to je podsjetnikom na prethodnu. Kao što znate, prethodni put gledali smo utakmicu koju smo analizirali i na kojoj smo vam pokušali da približimo jednu field lacrosse utakmicu. I da kažemo recimo 3 stvari koje bismo izdvojili sa te utakmice, to su da se izmene vrše leteći, znači u trenutku kada jedan igrač izađe, igrač koji ulazi umjesto njega može da uđe u tom trenutku na teren. Da, tokom igre postoji pozicija koja se zove LSM ili Long Stick Midi. To vam je odbrambeni vezni igrač koji igra sa dugim štapom i po završetku odbrane on se odmah menja sa napadačkim veznim igračem. Da, i recimo još jedna zanimljivost koja se razlikuje od drugih sportova, to je da nakon šuta lopta se ne dodeljuje automatski ekipi koja se u tom trenutku brani, već ekipi čiji je igrač najbliži autu u trenutku kada lopta izađe napolje. Tako da, eto, to bi bilo to. Tu epizodu možete pogledati na našem Instagram profilu, na IGTV-u, i kao na i našem na YouTube profilu. Tako je. Zapratite nas, subscribe, like, share i krećemo Dođite na trening. I dođite na trening. I da krenemo sa današnjom epizodom. Današnja tema jeste box lacrosse. Ono prvo i osnovno čemu je razlika između field i box lacrosse, to je teren na kom se igra. Field se igra na fudbalskom terenu, dok se box igra u hokejaškom ringu, naravno bez leda, na tvrdoj podlozi, i u igri učestvuje 5 igrača plus golman i imamo još 17 igrača na klupi. Da, takođe, možda najveća razlika koja se odmah primeti čim se utakmica počne, to je da u box lacrossu ne postoji long stick, odnosno dugačak štap. Svi igrači koriste štap istih dimenzija i ne postoji podela na odbranu, sredinu i napad, već svi igrači su mogućnosti da igraju i napad i odbranu u istom trenutku. Gol je, da počnemo od toga, to je takođe velika razlika u odnosu na field lacrosse. Gol je dosta manji, slično hokejaškom i dimenzija 1,40 x 1,20 m i oko njega se, kao i u fieldu, nalazi kris koji je, znači, golmanski prostor u koji napadač ne sme da uđe. Takođe velika razlika je i u opremi golmana. Golman je veoma, da kažemo, zaštićen jer dobija veliku količinu šuteva ka sebi i iz velike blizine, što je isto razlika u odnosu na field, tako da golman ima, pa možemo ponovo porediti sa hokejem, znači dosta sličnu opremu hokejaškom golmanu. To je to što se tiče golmana. Ono što je isto razlika, s obzirom da je zatvoren teren, ne postoji out, nego svaki odbitak o tablu, vraća se loptica u igru i nastavlja se, zato je i da kažemo box lacrosse posjeduje više kontakta kao hokej nego što je field lacrosse i igra je dosta brža, isto su leteće izmene kao što je Vlada spomenuo, znači odbrana, svih 5 igrača odbrane izlazi i ulazi 5 igrača napada, mada takođe postoje i igrači koji se zovu tranzicioni igrači koji prenose lopticu, oni znaju da se zadrže i u napadu ponekada. Postoje i igrači, fogo igrači, odnosno face-off, go-off igrači, isto kao i u field lacrossu, s tim što su oni dosta češće se nalaze u ekipama, u box lacrosse ekipama, odnosno igrači koji samo izbore lopticu na početku ili nakon svakog datog gola, kada se i radi face-off, to smo do sada valjda naučili. Pomenuli smo to u svakoj epizodi, pa evo i u ovoj. Kao što se naša epizoda zove face-off, tako i počinje i utakmica u box lacrossu. Tako je, kao, znači, nakon svakog gola taj igrač uđe u igru, izbori se za lopticu, da lopticu svojim saigračima i izlazi napolje, čeka sledeći prekid da uzme lopticu. Ono što je takođe vrlo zanimljivo u box lacrossu jeste da su svi napadi ograničeni na 30 sekundi, pritom da igrač ima 10 sekundi da iznese lopticu sa svoje polovine u napadačku polovinu. Svaki put kada posle šuta igrač pogodi telo golmana ili okvir gola i odbije se u polje loptica, sad se resetuje ukoliko ta ista ekipa
uzme lopticu, ukoliko naravno suparnička ekipa uzme lopticu, resetuje se i onda ta ekipa ima 10 sekundi da prenese loptu. Ono što je isto vrlo zanimljivo kao i u field lacrosse-u, golman ima 4 sekunde da iznese lopticu iz svog krisa i da odbrambenom igraču ili napadaču ili tranzicionalnom igraču. Da, kao što je rekao Aca, dosta više kontakta ima u box lacrosse-u i sami igrači imaju više opreme, odnosno s obzirom da u field lacrosse-u veći je teren, treba veća površina terena da se pokrije i da se duže trči, uglavnom igrači odlučuju da ne nose zaštitu za rebra i ramena, dok u box lacrosse-u, da kažemo 99% igrača nosi full opremu. 100%. 100% igrača, znači svi nose znači, full opremu i s obzirom na kontakt i na to da je više kontakta nego u fieldu, češće su i kazne. A kazne, postoje dve vrste kazni, kazna od 2 i kazna od 5 minuta. Kazna od 2 minuta dodeljuje se za, da kažemo tako, manje prekršaje, znači za tehničke greške kao što su ako jedna ekipa ima više igrača nego što je dozvoljeno, znači više od 5, to je uglavnom greška prilikom izmene ili kada se igra. Prekršaj se zove offside kao i u field lacrosse-u. Takođe, znači slash, to je udaranje, da kažemo, nekontrolisan udarac štapom ili udarac po glavi ili nogama. Takođe saplitanje, holding, odnosno zadržavanje igrača na nepropisan način, ili nelegalna oprema, što nismo pomenuli kada smo pričali o field lacrosse-u, odnosno ukoliko igrač ima štap neodgovarajućih dimenzija, protivnička ekipa može da, ukoliko to primeti, može da prijavi sudiji da misli da protivnički igrač ima štap neodgovarajućih dimenzija. Tu bi mogli možda malo da se zadržimo, da objasnimo. U lacrosse-u je, da kažem, standardizovana je dužina štapa, oblik glave, dubina mrežice i svaka odstupanja od tog standarda dovode do prekršaja. Naravno, tu postoje razne malverzacije, ali uglavnom postoje standardi oko kojih se svi štapovi i sve glave okreću. Ako je, na primer, glava previše uska pa loptica teško izlazi, to je prekršaj. Ako je džep glave predubok pa isto loptica teže ispada, to je isto prekršaj. Ako je štap dužih dimenzija nego što treba ili kraćih, to je isto prekršaj. Ali eto, to su samo neki od primjera, da kažem. Praktično sve što može da vam da kažemo, nelegalnu prednost u odnosu na protivnika, može biti prekršaj i kao i ove ostale kazne, znači kada se dosude, igrač seda u boks preko puta klupe za rezervne igrače i tu provodi 2 minuta. Kazna od 2 minuta poništava se ukoliko ekipa koja ima igrača manje primi gol ili, naravno, ukoliko ta 2 minuta isteknu. Naravno, što je vrlo zanimljivo kod box lacrosse-a postoje i penali. Penali se izvode onda kada isto nakon prekršaja, postoje 2-3 vrste prekršaja koje mogu da dovedu do penala. Prvi jeste kada igrač ide u kontru i kada je sam ide ispred golmana i kada ga neki suparnički igrač kad ga zaustavi, saplete ga, udari ga, gurne ga sa leđa. To zna da bude penal. Penal takođe može da bude kada pored golmana u krisu se nađe još 2 odbrambena igrača koje blokiraju lopticu i može da bude takođe ukoliko ekipa već ima 2 igrača koje su u boksu za kažnjene igrače i napravi se još jedan prekršaj za isključenje. Znači, ne može ekipa da igra 5-2, već se igra i dalje 5-3, ali taj sledeći prekršaj dosuđuje se penal, a penal se izvodi tako što igrač, znači bez odbrane, igrač sam stoji na sredini terena, pokupi lopticu i trči ka golu i, da kažemo, ima jedan pokušaj da 1-1 pobedi golman, odnosno da mu da gol. Tako da. Ono što je isto vrlo zanimljivo u box lacrosse-u jeste leteći golman. To ne postoji u field lacrosse-u, jer u field lacrosse-u na odbrambenoj polovini uvijek morate da imate 3 odbrambena igrača plus golmana, dok u box lacrosse-u vi možete da izvedete svog golmana i ubacite još jednog 6. igrača u napad i samim tim steknete prednost nad protivničkim timom. To se uglavnom radi kada ste u većem zaostatku i pokušavate da nadoknadite
neku gol razliku, međutim to naravno predstavlja, kao i u rukometu, možemo rukomet da navedemo kao primer, predstavlja posle veliku opasnost da primite gol. Naravno. Samim tim što golman ima toliko opremu, njemu je mnogo teško da posle odtrči od izmene do svog gola, tako da... Da, takođe u box lacrosse-u postoje i kazne od 5 minuta. One se dosuđuju, znači, za prekršaje, isto kao i za prekršaje od 2 minuta, koji su, da kažemo, grublji intenzitetom, to naravno je na sudiji da proceni. Takođe za faulove gde postoji mogućnost da se povredi igrač, znači, na primer za, da kažemo, jak udarac u glavu, za namerno guranje igrača na ogradu, tako da on može doći do neke povrede. Takođe, ili ukoliko se započne neka tuča, igrači... To su takozvani nesportski faulovi. Da. I 2 takva faula rezultiraju isključenjem sa utakmice, tako da... Da, ono što je isto zanimljivo u box lacrosse-u jesu tuče. Što se tiče NLL prvenstva, znači američkog prvenstva, tamo su tuče dozvoljene kao i u hokeju, dok svuda ostalo u Evropi i svetu, kao i na velikim takmičenjima, to je zabranjeno i svaka tuča dovodi do automatskog izbacivanja sa utakmice i verovatno i sa turnira. Tako da, na primjer, jedna tuča vas izbacuje sa utakmice, dok vas, na primjer, tuča na sledećoj utakmici udaljava do kraja sa turnira, tako je barem bilo na svetskom prvenstvu kada smo mi bili. Da pomenemo samo još da, znači, najpoznatije lige na svetu su NLL, Liga box lacrosse-u i da kažemo da u njoj igrači mogu dobro čak i zaraditi i da čak neki to imaju kao svoj, da kažemo, primaran posao. I takođe imamo nekoliko naših igrača koji igraju i za reprezentaciju, koji su bili sa nama na svetskim prvenstvima prethodnih nekoliko godina, koji tamo igraju i imaju zapažene uloge, nisu samo, da kažemo, posmatrači. Da, treba spomenuti, tu imamo braću Gajić, Iliju i Aleksandra i imamo Nik Bilića, to su naša 3 NLL igrača koji su, da kažem, jedan period svog života živjeli od lacrosse-a i od NLL-a. Nik Bilić, on i dalje učestvuje u NLL-u. Igra za Vancouver Warriors-e. Tako je, a Ilija Gajić i Aleksandar Gajić, oni su preigrali za Colorado Mamute i za još nekolicinu timova. Naravno, ako gledaju ovo, pozdravljamo ih ovom prilikom. Nadamo se da ćete doći uskoro u Srbiju. Tako je, ono što bi sledeće mogli da spomenuti, to jest malo pričamo o našim uspesima na prvenstvima. Kao što smo već spominjali nekoliko puta, Srbija se do sada takmičila jedino na boks turnirima i to na 3 turnira, u Americi 2015. u Finskoj 2017. i u Vancouveru 2019. godine. Što se tiče Amerike, tamo smo, da kažem, bili debitanti Tamo smo probili led. Tamo smo ostvarili našu prvu pobedu nad Nemačkom od 11-10 u jednoj vrlo zanimljivoj utakmici koju možete da nađete na YouTube-u da pogledate. Takođe imali smo i nekih težih poraza, ali to su, da kažem, sve ovako razumljivi porazi, jer prvi put smo učestvovali i tu su, da kažem, po prvi put su se neki igrači uopšte takmičili na tom nivou. Tu u Americi ostvarili smo još pobedu protiv Švajcarske i Turske i na kraju smo od Nemačke u drugoj utakmici izgubili i na kraju zauzeli 12. Vrlo dobro 12. mesto, tako da... 12 od, ako se ne varam, 24... Od 13 ekipa. To je bilo u Kanadi. U Americi je bilo 13 ekipa, u Kanadi je bilo malo bolje, tako da... Mi smo bili poslednji, tako da i to je bio veliki napredak. Kao što je rekao Aleksandar, većina igrača je tada igrala svoje prve, da kažemo, zvanične utakmice. Tu moramo pohvalimo i našeg Miloša Vukašinovića, koga ćemo pozvati jednom prilikom da bude gost u našoj emisiji. On je u Americi bio jedan od top 20 mladih igrača na tom prvenstvu, tako da to je... Što je bilo veliko priznanje, a i dalje. I iako Miloš više ne spada u, da kažemo, mlade igrače, ali i dalje nosi to priznanje sa sobom. Nakon toga,
moje prvo veliko prvenstvo bilo je evropsko prvenstvo u Finskoj, u Turku, gde smo u grupi bili sa Izraelom, Irskom i Turskom. Izrael koji je, da kažemo, možda i najjača reprezentacija u prethodnih nekoliko godina, Izrael i Češka. Izrael je te godine i osvojio evropsko prvenstvo. Mi smo, isto kao i u Americi, završili tu grupu sa jednom pobedom i 2 poraza. Pobedili smo Tursku 19-7. Zatim smo u jednoj jako zanimljivoj utakmici posle preokreta savladali Poljsku 10-9, da bismo na kraju u utakmici za plasman izgubili od Slovačke 11-9 u istoj jednoj pustoj utakmici i na kraju izborili 8. mesto, što je bio ozbiljan napredak i što nas je kvalifikovalo za svetsko prvenstvo u Kanadi 2 godine kasnije. Da, vrlo bitno jeste da spomenem da u Finskoj je učestvovao reprezentacija koja je 95% bila sačinjena od igrača iz Srbije. Da, ako se ja dobro sećam, samo 3-4 igrača smo imali koji nisu, da kažem, koji ne treniraju sa nama svaki dan u Beogradu. Znači, to je bilo, da kažem, još jedno priznanje veliko da smo uspeli da sastavimo ekipu koja je bila takmičarsku ekipu koja se pokazala na tako velikom takmičenju i od 14 ekipa zauzela 8. mesto, što je još jedan pokazatelj da lacrosse u Srbiji napreduje iz godine u godinu, da se razvijamo i da ostvarujemo sve bolje i bolje rezultate. I samim tim sada dolazimo na poslednje prvenstvo koje smo igrali u Kanadi, na svetskom prvenstvu. Tu smo bili u grupi sa Holandijom, Irskom, Hong Kongom i Švajcarskom. Ovde i po broju ekipa u grupi vidimo da, znači, to je bilo veće prvenstvo, tu je bilo 21 ili 22 ekipe. Tako je. Ako se ja dobro sećam. I tu nam je za samo gol razliku izmaklo prvo mesto i plasman, da kažemo, u dalje takmičenje. Sa drugim mestom smo išli u razigravanje za ostale pozicije, ali eto, Holandija je imala malo bolju gol razliku od nas i samim tim se plasirala dalje. I mi smo imali 3 pobede u grupi, 1 poraz, nažalost, koji nas je, da kažem, koštao prolaza dalje. I možda najzanimljivija utakmica koju možete pogledati na YouTube-u, kao i sve utakmice sa ovog prvenstva, jeste utakmica gde smo gubili od Hong Konga sigurno 2,5, možda čak i na kraju treće četvrtine se utakmica lomila, da bismo na kraju preokrenuli i pobedili sa 22-16. Tako da moja topla preporuka je da pogledate tu utakmicu, nećete se razočarati. Eto, samim tim ovo je jedan poziv da se priključite lacrosse u Srbiji i da dobijete priliku da učestvujete sa nama na velikim prvenstvima, da reprezentujete Srbiju i da pokažemo da Srbija je itekako sportska zemlja sa dobrim atletama. Tako je, ako sada počnete po nekim, da kažemo, za sada planovima, za 7 godina, 2028. lacrosse bi trebao da bude i olimpijski sport ponovo. Tako da nadamo se, ukoliko je to moguće, da neko ko nas danas gleda će ići sa nama na to prvenstvo. Tako je. To je to što se tiče boks lacrosse. Ukratko, u sledećoj emisiji ćemo pratiti jednu utakmicu, pa ćemo malo više pričati o svim pravilima, a sada možemo da pređemo na pitanje. Ne znam da li Dušane, da li možda ima neko pitanje na Instagram live-u. Sad je prava prilika, postavite pitanje. Ako ne, mi smo preko storija dobili par pitanja, pa ćemo sad odgovoriti Vladimir i ja. Evo, prvo pitanje je koliko godina ima najstariji igrač? Pa najstariji igrač trenutno sam ja. Sa 31 godinom, međutim, da kažem, kroz ovih 10 godina, 11 godina sada postojanja lacrosse u Srbiji, imali smo i dosta starije igrače, tako da što se tiče te granice u godinama, ona ne postoji, samo vaša želja da dođete da probate i da trenirate sport. Da. Drugo pitanje je, evo, šta je dobro sve trenirati pre lacrosse kako bi bio dobar lacrosser? Pa evo, ja na primjer lično sam trenirao, da kažem, najviše košarku pre lacrossa i mogu priznati da mi je to dosta pomoglo.
jer dosta kretnji i u napadu kao i u odbrani su dosta slične kao u košarci. Takođe... Pogotovo u box lacrosse-u, da. Takođe, ljudi sa rukometa se jako dobro snalaze, kao i hokejaši, naravno, jer oni su već, da kažemo, navikli da imaju štap u rukama i da njime upravljaju pakom, odnosno u našem slučaju lopticom. Tako da, eto, da kažem, možda da su to tri, da kažemo, najbolja sporta za razumevanje kako tehnički, tako i taktički lacrosse. Zatim, sledeće pitanje je da li su povrede česte u lacrosse? Pa, znate kako, s obzirom da je sport kontaktni, dešavaju se povrede, nisu toliko česte, ali postoje povrede, ne možemo da kažemo da ih nema. Uglavnom, najviše povrede koje se dešavaju jeste kad vas loptica pogodi, ali... Masnice su neizbežne. Da, masnice su neizbežne, tako da... A što se tiče konkretno, da kažemo, većih povreda, dešava se kao i u svakom drugom sportu, znači nije ništa mnogo veći broj povreda nego inače, nego u drugim sportovima, tako da... Da vidimo sledeće pitanje, kako se vodi lopta? Znači, lopta se vodi, popularno to se zove cradle, znači to je da kažem pokret ruke kojim se loptica, koji izgleda nekako ovako da sad nemam štap, ne mogu baš da to izimitiram, ali to je pokret koji osigurava, da kažemo, lopticu u štapu. I, da kažem, osjećate težinu loptice u štapu, osjećate da je ona tu kako vam ne bi pobegla. Takođe, ne postoji pravila, da kažem, kao neki dribling ili nešto slično, znači, ukoliko ste u mogućnosti da vam protivnik ne uzme lopticu, možete je držati koliko god želite, dok to odgovara trajanju napada. I eto, nadam se da sam uspeo to da... Lepo se pokazao, I posljednje pitanje, koja su naša lična najveća dostignuća u lacrosse-u? Pa evo, što se mene tiče, najveće dostignuće jeste upravo, pa ne mogu da izdvojim nijedno veliko prvenstvo, ja računam sva ta 3 velika prvenstva da su najveća dostignuća, jer iz godine u godinu truditi se, formirati ekipu, otići i da kažemo i organizovati to putovanje. Tako i predstavljati Srbiju na tako velikim takmičenjima, to je najveće dostignuće, a možda drugo najveće dostignuće što je to svih ovih godina se trudimo i opstajemo u sportu, sport lacrosse opstaje u Srbiji, svake godine privlačimo sve veći broj novih igrača i nadamo se da ćemo tako da nastavimo, da ćemo ove godine još više povećati što našu bazu u Beogradu, što... napraviti neku novu u nekom drugom gradu. Tako da ovim putem vas pozivamo, ako ste zainteresovani da u vašem gradu pokrenete lacrosse, kontaktirajte nas, mi vam omogućavamo svu opremu, svu podršku, tako da na vama je samo želja i volja da trenirate lacrosse i da pokrenete neki novi sport u vašem gradu. Da, i još jedno, da kažem, dostignuća koje bih ja izdvojio, to je organizovanje zombi kupa. Svake godine, već prethodnih 9 godina, osim prethodne. Nadamo se da ćemo ove godine uspeti da organizujemo neku vrstu turnira. Vidjet ćemo koliko to situacija sa koronavirusom dozvoli, pa svakako pratite nas, bit ćete obavešteni o svemu. Tako je. Ništa, hvala svima koji ste nas pratili. Evo da pitam još jednom Dušanu da li postoji možda neko pitanje još. Ne postoji. Ništa, to je to. Malo ste stidljivi, bit će bolje sledeći put, nadamo se. Tako da, to je to od nas. Vidimo se sledeće nedelje kada ćemo raditi analizu box lacrosse utakmice. A do tada, pozdrav. Pozdrav i dođite na trening. Vidimo se.